خوش گهدار و تماشاوانی هیجاد برنامه روژاو آئیرو دل گلوه هەلبژاردنên herêmê li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê rojeva serekene. Berî çendîn rojan Tifaka Kurdistanê di navbêna HDP û hin aliyên Kurdistanî de hate ragihandin. Mafê HDP a beşdariya hilbijartinan heye û dibin sîwana HDP de tifak dê namzetan ji bo hilbijartinên herêmî eşkere bike. Ji dervê vê tifakê jî partiyên Kurdistaniyên ku xebata hilbijartinên herêmî bi tifak û serê xwe dikin hene. Partiya Azadiya Kurdistanê û Partiya Sosyalîsta Kurdistanê tifaqet pêkanîne Hekbar jî bi serê xwe ye. Lê tu ji van aliyan nikarî beşdarî hilbijartinan bibe û bi vê egerê dê namzetên ser bi xwe bên diyar kirin. Giringiya hilbijartinên herêmî ji bo Bakurê Kurdistanê her wiha nêzîkahiya Platforma Demokratên Kurdistanê û Partiya Azadiya Kurdistanê girêdayî tifaqê di bernameya Rojava îro de li gel mêvanên me ji stûdyoya me ya Diyarbekirê li gel cîgirê Serokê Platforma Demokratên Kurdistanê PDK Bora Balîn û stûdyoya me ya Stenbolê li gel cîgirê Serokê Partiya Azadiya Kurdistanê Pak Kasım Ergün em dê bigirin dest û binerxînin. Di destpêkê de ez derbasî Diyarbekirê dibim. Silav kek Bora, giringiya hilbijartinên herêmî ji bo hevwelatiyê Bakurê Kurdistanê tê çiwatê. Silav û keke Cemal û temaşabanê hêja. Min pirsa te têne geçtim. Dengelek kêm tê keke Cemal? Ez pirsa xwe dubare dikim kek Bora. Giringiya van hilbijartinên herêmî ji bo hevwelatiyê Bakurê Kurdistanê, ji bo dengderên Bakurê Kurdistanê, ji bo Bakurê Kurdistanê bi xwe tê çiwatê? Belê. Niha em wek Platforma Demokratên Kurdistan em hez dikin pêkhate û hêzên Kurdistanî li seranserê Kurdistanê bibine desthilatdar. Rêveberîna Kurdistanê bikeve destê van hêz û partiyên Kurdistanî. Ji ber wê yekê bo me ev hilbijartinên herêmî gelek girîng e. Kek Boranoha Platforma Demokratên Kurdistanê û çendîn partî û aliyên Kurdistanê li gel HDP tifaq pêkanîn. Ev tifaqa we li ser çi bername, li ser çi nexşereyek pêk hat? Ji ber godraya giştî de ew bername û nexşerê bi awayekî berfereh nayê zanîn ger em ji we werbigrin. Niha destpêkê divêt marov baş bizanibe ku ev tifaqa hilbijartina herêmî çi ye û bi kîjên esasê pêk dest hindik agahî serwan bidime we. Niha ev tifaq teniya ji bo hilbijartinên herêmî ya 31 Adarê 2019 ve pêk tê. Ev partiyên Kurdistanî ku beşdarê vê tifaqê hilbijartina herêmî bûne li ser nirxên hevpar û hêjayiyên Kurdistanê li hev kirine û mabesta evan hêz û partiyên Kurdistanê ew e ku li rêveberiyên bajarên Kurdistanê de wek şarevaniyên Kurdistanî bigirine destê xwe, seranserê Kurdistanê de bigirin destê xwe û ev herêma Kurdistana Bakur de bibine desthilatdar. Ev îşallah ev ittifaq bibe kulturek jî di nav hêz û partiyên Kurdistanî de bikaribin bi hevra xebatê bikin û kultura bi hevra xebatê xwerd bikin ji bo duwa rojê. Kek Boranoha yek ji gazinên rexneyên ku beramberî vê tifaqê tê kirin, tê gotin ku ev partî û aliyên Kurdistanê dibin sîwana HDP de diçine hilbijartinê, bes HDP bi xwe ne partiyekî Kurdistanî HDP xwe weke partiyekî Tirkiyeyî, wekî partiyekî gelam bi nav dike. Yani çawa dibe ku partiyên Kurdistanî dibin sîwana partiyeke ne Kurdistanî de diçine hilbijartinên herêmî. Belê rast e. Wekî ku heftê yek 2019 da me ragihand ku heft partiyên Kurdistan, partî û hêzên Kurdistanî li gel HDP wê bikeve hilbijartina herêmê yê Tirkiye.
ji aliyê me ve jî ji aliyê HDP ve jî ew zelal e. HDP partiyekê Tirkiyeyê û Partiyên Kurdistanî wek hûn jî dizanin mixabin bi navê xwe li gor hiqûq û zagona Tirkiye bi navê xwe nikarin bikevin hilbijartinê. Gelek egerên têketina hilbijartinê heye ku ew Partiyên Kurdistanî nikarin wê mafê destxin ku bi navê xwe bi nasnama xwe bikevine hilbijartinên Tirkiye. Ew jî dibe astengekî gelek mezin ku em mecbûr dibînin li gel partiyên ku dikevin hilbijartinê em tifaqa bigerin. Belê ez ê dîsa vegerim gel kek bora. Ez derbasî İstanbulê dibim. Silav kek Kasım. Kek Kasım giringiya van hilbijartinên heremî. Weka Partiya Azadiya Kurdistanê lê her wiha weka tifaqa pak û PSK jî hûn çawa dinirxînin. Silav êvar baş ji hemî temaşevanê Kurdistan 24 ra. Wek hûn jî dizanin watê partî tên damezrandina Partiya Demokratîk û eşkere bin armanca wan yekem ew di rêya demokratîk da pirsa li gorî em bêjin bernama xwe pirsê çareser bikin. Em wek Partiya Azadiya Kurdistanê ji wek partîkî Kurdistanî ne û armanca me ew ku em pirsa Kurd û Kurdistanê bi awakî demokratîk bi gelê xwe re çareser bikin. Lê mixabin wek ew hevalê berê me jî behs kir Partiya Kurdistanî li gorî qanûnê partiya zehmete ku ji bo bikevine hilbijartinê hemî şertên mercên Tirkiye pêk bînin ji ber wan şerta em bixwe jî nikarin daxilê hilbijartinê. Baş kek Kasım. Niha tifaqekî ku ve jî ragihandî heye. Partiya Azadiya Kurdistanê li gel Partiya Sosyalîsta Kurdistanê piştî ragihandina tifaqa ve nêzîkahiya raya giştî ji bo vê tifaqa we çibû. Gelo pêwendî di nav beyna we û ev tifaqa Partiyên Kurdistanî li gel HDP de pêk hatiye û bername û nexşeriya vê tifaqa navbêna pak û PSK de çi ye? Cuda jiya tifaqa Partiyên Kurdistanî. Belê eger destûra we belê fermû. Eger destûra we hebe ez piçekî basa hilbijartinê derbasbûyî jî bikin ji ber ku em bêjin di yekê hezîranê de jî HDP ji bo me em îtifaqê bikin hatin lê mixabin me mektûbê ji wan raşan bersîva mektûba me nedan lê hilbijartina 24 hezîranê berî ku hilbijartin were îlan kirin me gotu em amadeyî em vê carê amade bin ji bo ku em blokeka Kurdî damezrînin. Me berî bi HDP ra em kevne danûstandinê me îtifaqa Kurdistanî pêkanî ev jî ji PAK, PSK, PDK û Hereketa Azadî dihat meydanê. Piştî ku me li ser prensiba me îtifaqa Kurdistanî damezrand dû wî ra me biryar da em serî li Xudaparê û HDP jî bidin kêmanî em blokeka hilbijartinê çêkin. Ne îtifaqeka Kurdistanî bû wî çaxî jî navî. Bloka hilbijartinê bû. Me mektûb ji HDP û Hudaparê ra bir Hudapar bersîva me hê jî nedaye HDP jî gelek wî çaxî bi erênî lêrend got em jî tiştê Kek Kasım. Kek Kasım niha babeta me Kek Kasım li ser hilbijartinên heremî ê nihaya babetekî gelekî giring e. Pêwîst nake em vegerine em belê Kek Kasım. Hêvîdarim ew pirsa gomin ji te kirî gelo bername û nexşeriya we. Weka Partiya Azadiya Kurdistanê, Partiya Sosyalîsta Kurdistanê ku ve tifaqek pêkaniye bername û nexşeriya we ji hilbijartina şaredariyan re çi ye? Bername me ew e em ji bo pirsa Kurd û Kurdistanê niha li Bakurê Kurdistanê du xetê sereke hene. Yek ji hikûmete yani AK Partiye, yek jî HDP ye. Em bixwe siyaseta wanê di çareserkirina pirsgirêka Kurdistanê de xelet dibînin. Em li hemberê em bêjin hendek û berêkata jî derdikevin siyaseta hendek û berêkata û hemberê tayînkirina şaredariya jî ku bi awakî em bêjin dîktatoriyel ne bi awakî demokratî wan ji wezîfê hildane em li hemberê wan derdikevin û em wek xeta sisiyal Kurdistana Bakur
نامزات سربخوا و اید دموکرات وک پاک و پسکه و همی پیکاتین کردستان کسی نافدار گروه سیاسی کردستانی ام کتنه ناف خباته کی که ام بهورا با آوای نامزات سربخوا درخن که قاسم وکی خطا سیم بناف کر اتفاقات ناف بیناوه و پسکه ده لینا وروکا وی خطا سیم چیه یعنی برنامه وی چیه نقشه ریاوی چیه جدر وی رخنین کو هن اک پارتی دستهلات و HDP دگرن ای و برنامه وی چیه هن جبو شارداریین کردستانی چیه بکن بله فرم یکم ام دبیزن شارداری دوی بکه خدمتا گل خو یعنی خدمتا شهر بازار بکه دوی وان نمونه کو حیا نها انج عالی حکومت یاجی ام بیجن 110 شارداری دست HDP دا هبون مخابن با آوای خدمت جگل مرایا با آوای ام بیجن اتنیسیت نه مکتبه کی کردی وکرن نه جی خباته کی کرن بتنه لسر خط ایدئولوژیک و سیاسی خبتین پشتگیری دان زیادتر دان ام بیجن خط آنتی دموکراتیک و نفسر کتینه ام دبیجن ام ورن ام خلق خورا خدمت بکن دوی خدمت ام بیجن جی ایرو دا کردستان کو ام خباته کی هی بری اقتدار کو ام کردستان بن دستفلادار ام خباته کی کرد و کردستانی بدن دست بکرن بله که قاسم نوها بله که قاسم نامزدین شارداریان ای پارتیان هاتنه اشکره کرن لی اتفاقا و حتی انها نامزدین خواه نامزدین سرب خواه اشکره نکرنه گلو هونی نامزدتا دست نشان بکن و او جهه که هونی نامزدتان دست نشان بکن دکارن کی دربه ام بخوا وک مگاوات جی باز کر یعنی ام نابجن ایلهی ام نامزات مج پسکه یاش پاکه بن ام الهرما مدس بکریه الهرما ام الولايتا مدس بکریه ام خباتا خود دس بکریه ام جوینا چتکن ام تایبت هر دو پارتی او کسن سر بخوا کسن جوات دا تن ناس کرن کسن جماعت تو در دور وان هنه ام بوار نامزات خو ام اشکره بکن ام نهال وان در خبات و لیکولین مدس بکریه مل جمردین دس بکریه ام دیاربکر مل جوینک چکریه ام لو بازار دن ازی هدی خبات ما بردوامن یعنی جنها دا ام نامزات خو نادن دیار کرن ام بخلق خو نابوزات دیار کن ام وگرن گلت که قاسم زرباسی دیاربکر بم که بورا که قاسم جدا خفتنا خدانی زمان ددم اهل بجاتن پارلمانتویی ده اتفاقا که گودکاری بو پیک وره دیدس نشان کرن کو HDP لگور وی ریکفتنی تف نگریا و او اتفاق پیک نهاد گلو اتفاقا گو نهاج بوی هل بجاتن حرمی وکری باوریا و هیا گو اتفاق دی باوایی کی سرکتی بردوام بکه و حتی نها یعنی زمین اتفاق نبینا و HDP دل سر زمینه کی دموکراتیک و ریز گرتنا آلیان به هفودو ریکفتنه کی کوهن ماینده بی حتی هل بجارتنین هرمیجی پیک ورن گلو دی پیک وره گرتو ما آگادار بله نها که جمال وک که قاسم شی اخفتنا خدا عنی زمان شرط و مرجن بریا 24 حزیران و هلبجارتنا پارلمانتا یا ترکیه جدا بون و شرط و مرجن هلبجارتنن هرمی ین 31 آذار 2012 جدا نه او د اتمسفر سیاست بریا 24 حزیران دناو پارتیان کردستانی و اتمسفر HDP او دم جدا بون نوکا پروسس که گلک جدا پیدا بویا اوه از حس کم هندک بس برفره آگاهی بدم اف خبات من اتفاق کردستانی چاوا دست بکر چاوا هات و آنها دکیجن آسر دایم نها وکند زانن اوه تقریبا 5 سال زیاده تر اتفاق میا نتوی یا کردستانی لگل 5 پارتیان کردستانی بردوام بون و گلک کارن باش جیم به هفرا کر هفکاریان که گلک باش بون نمونه که یکم بون لباکور کردستانی
و هجی او اتفاق عالیه ما به بردوامه و هویدارم جبو دواروجه و اتفاق مازنتر و گشتر ببه نها هلبجارتنا هرمی ده روشك دي روشك تایبەتە پیدا بووە ev وەکو دزانە سێزدە پارتی dikare bikeve hilbijartinê di nav wan sêzde partiyan de me wek partiyên ku nêzîkê Kurdan e û ekseriyeta wan ekseriyeta dengdar û bingeha wan Kurdin du partî hene yek HDP ye yek jî Hüdapar e Divê pêvajoyê de me rêya danûsendinê xebatê gelek di her du aliyan ve jî çêkir di encama wî de li gel HDP ew xebat pêş veçû û pêk hat. Belê gelek Kurd û Kemasî hene mirov dikare Kurd û Kemasiyên HDP bijimêre û ben vekelê mijara me ew nine HDP partiyekê cuda ye bernamekî wî cuda heye xebatekî wî cuda heye armancekî wî cuda heye lê ev teniya ji bo hilbijartinê û em lîsta wan bikartînin kek bora niha gava ku namzetên HDP parlamenterên HDP biraderên HDP'yê ku divê xebatê de ne qise dikin dibêjin ev yek dê bibe bingeh ji bo tifaqeke neteweyî gelo bi rastî konseptekî wisa heye fikrekî wisa heye ku ev xebata we di qada şaredariyan de bibe dersek ku bikaribe bibe bingehek ji bo xebatekî tifaqekî neteweyî Kurdistanî li Bakurê Kurdistan. Belê em wek platforma Demokratên Kurdistan gelek kar dikin ku roja ku me ava bûye heta îro gelek me kar kiriye ku tifaqa netewiya Kurdistanî ava bibe û ew xebatê me wê berdewam bibe. Ême em lê kar dikin ku bingeha wek me got bingeha HDP jî Kurd e wek HDP xwe Partiyên Kurdistanê binase nake lê ez hîvadarim di nav wan de gelek kesayet jî hene ku di wek kesayet Kurdistanî ne û di heman nêrînên de ne em. Em lê kar dikin ku ji bo dua rojê xebatek çê bibe ku ev tifaqa hilbijartinê bibe kulturek di nav partî û hêzên Kurdistanî de kultura hevkariyê geş bike û ji bo destkeftî û hêjayiyên Kurdistanê bi hev dûre xebatê bikin. Em ê lê ser kar bikin îşallah dê ew jî pêk were. Em gelek spas kek bora ez derbasî İstanbulê dibim kek Qasim baweriya we çi ye kek Qasim tifaqa Kurdistanî divê proseya nuhade li Bakurê Kurdistanî ber bi avakirinê ye an jîl gora rasyonalîteya Tirkiye Bakurê Kurdistanê divê xebatekî ji nû ve li ser bingehekî tir ji bo tifaqeka Kurdistanî li Bakurê Kurdistanî ku ava bibe hewl bên dayê. Bi rastî ji bo ku îtifaqeka Kurdistanî çê bibe dibe Partiyê Kurdistanî werin bav. Em bixwe ne hewce em HDP tarîf bikin HDP bixwe xwe tarîf dike û dibêje ku em partîkî Kurdistan em partîkî Tirkiyeyî ne. û dibêje ku em Cumhuriyetek demokratîk dixwazin em li hemberê alê nînin em li hemberê sînora nînin ev ya fikra wanî em bêjin li wê gorê jî siyasetê dikin bixwe em ji vî re nabêjin îtifaq niha ev biraderê me ev pênc şeş partî û hereketê ku bi HDP re îtifaq kirine navê yî ne îtifaqa Kurdistanî ye navê yî di hilbijartinê de piştgiriya HDP'ye li beramberê çend şaredariya bi destxistinê. Yani viya eşkereye herkes dizane em jî dizanin. Ji bo ku îtifaqa Kurdistanî be evên ku bi hev re îtifaq dikin dibe ew partî hemî Kurdistanî bin. Yek ev e. Ê di duwa îtifaqa Kurdistanî ji xwe hebû. Min gava jî xwest ez pişekî bas bikim lê ji ber ku pirs û bersîv zav dirêj nebe dîsa ez bêjim. Me xwest em wek
اتفاقا کردستانی 24 حزیران دا به هدف را اتفاقا کی هلبجارتنه چکن ام طرفک پارتی کردستانی بون طرفک جی پارتیا ترکیه هدف بو هر چقاس دنگ دیره وی ساده نوت و پنج کرد بنجی او بخواه پارتی کی ترکیه نه یعنی اگر ام گوری دنگا قسطاسا کرد و کردستانی بپیون نها اق پارتی الباکور کردستانش هدفش زافترش کرد دنگ دستینه او یا نباج مرا ریکی کو ام وانا جبو اتفاق کردستانی بکن لی هرگاف دبه به پارتی ترکیه را مرو اتفاق بکد هلبجارتنه دا اگر ایمه بخواه ما سر شش خاله بوان را ما اتفاق کرا وان اتفاق خرا استيق هشتم كقاسم امتين داوية برنامج جبو رايا گشتی تو بیاناتك ندانه که دستور بدی از بچکی دو جمله دجی بیجم بله فرم جبو کو مرو اتفاق تکه لی مگوتیه کو پارتی ام بوان اتفاق کن دبی کردا وک ملت ناسب کن کردستان وک ولات وان ناسب کن و مافی کو کرد سر آخا خو ببین دستلاداری وی مافی ناسب کن کمایی یعنی پشتگیری نکن جبو وی نخبتن جی لی ریزگرتن بکن جبان پارتی کو جبو وی خبات مجادله ددن جبو وی سیاست دکن لازم لسر جبو اتفاقه هناك تشتهبن كو معروف بينا باهب افجي چنه ام وك حميم ملت دنياي وك بارتيا آزاديا كردستان ملت كرد و ملت ناستكن و وی ملت جيج لسر آخا كردستان جبو دستلاداريا وان خباتتكن اگر HDP به اگر CHP به اگر آخ پارتی به کی کردا وك ملت ناسكه کردا سر آخا ولات وان دستلاداریا وان قبول بکه دوار دموکراتیکی دا پشتگیری بکه یا بخوازه اتفاق بکه ام ده هلبجارتنه دا آمادن اتفاق کن لید ده هلبجارتن درباس بون مخابن HDP وان هر دواجی قبول نکر هیجی جرایا گشتی را تشتگوان نگوتیه ما 5 پارتی کردستانی کنها دو پارتی جوان حواله ما نها به HDP را اتفاق هلبجارتنه اتکن ام بخواد بیجن یعنی جبو هلبجارتنا 24 حزیران کامه چه انجام ستاند کو ام ایرو هرن به هدف را اتفاق بکن جبروی ام ناچن پشتگیریا هدف ناکن باشا كك قاسم يعني ام دو بیجن ام سیامه ریکی سیام بکن بله كك قاسم نها او جهن کو هندي نامزتان دست نشانك وكي بارتي آزادية كردستاني وی هلوستا و ده هلبجارتنین هرمی ده چه به؟ الوان جهه کو نامزتی و تننه. هونه هلوستا کی چاواور. بله ام جیه لباکور کردستان جیه کو ام بخوا ام پلات یعنی نامزات سر بخوا در نخنجی هن نامزات سر بخوا در و مداج در کن این کو کردستان ناز کنو و یک دولت یک آل یک ملت نبیجن در کن امی پشتگیریا وام کن لی ام بخوا وک به پلتفرما سر بخوا ام پشتگیریا وام پارتی کود بیجن یک آل یک دولت یک ملت امی نکن كك بورا از پرسا خوی داوی دکم دوان هلبجارتنان دکو و اتفاق لگل HDP راگهاندیه چندین پارتیین کردستانی هون باور دکن کو سرکفتنا و اتفاقی ده هلبجارتنین هرمی ده انجامک بده بله بری کو از برسوا ودم که جمال از حزکم ده مسئله زلال و سر راست بکم اف اتفاق هلبجارتنا هرمی نه پشگیریا پارتیا HDP یا ما بس ما اوننا ما بس تو پارتین کردستانی جی اوننا اف اتفاق هلبجارتنا کردستانی یه اتفاقی که نتویجی نینا ما گلک جاران بنیو خیز کر و لسر اساس کو ما کریه هفبار ده روژا هفت یک 2019 دا مشخواه درای گشتی را گهاند جکران مخواه بلا رای گشتی و با علیان سیاسی بلا بخوینن پی بزان بگو که لسر چه اساسی ام پیک هاتنه و ام هویدارن ام سرکوون و او ما تو گمانک نین لسر سرکوتن یاد اجبار کو همو باجارو که کردستان دا خبات ما و برخستن بونی اما بردوامه بله لگور رژین دنگانجی کو حتی نوکا ملیکولین کریا و گلک دورانجی اما
شارەداریان دەستخن و ئەمێ بە خەباتێکێ هەفکاریەکێ خورد دەرکەبن پێشبەرێ گەلێ خوا. بله سپاس که بورا بالین جگری سروکی پلتفرما دموکراتی کردستانی کوش دیاربکری تلگلمه بوی سلاف که و سپاس که کاسم ارگون جگری سروکی پارتی آزادی کردستانی پاک کوش سودیامه استانبولی تلگل. سپاس. تماشاوانین هجان هاتن داویا برنامه روشه و ایرو حتی برنامه یک دین روشه